Pozdrav, ja sam Marko, ovo je Zoran. Tačinko! Tačinko, kolega Dado, zovemo ga Davor. I vozi isto avione. Danas je kaj danas? Subota. Prvi dan trećeg modelarskog mitinga u Prelogu. Poslije petka, prvi dan poslije petka. Evo, Zoki je konačno dobio svoju majicu. Nije baš bojama, ali evo... Praznu čašu sam dobio. Ja sam crna ovca uvijek bila u obitelji na neku... Black Sheep. Atrakcija dana, naš Dado. Evo, čovjek je odletio super program. Dobili je puno pljeska. Pljeska i pljeska. Pljeska, puno pljeska, evo. Dobro kad ne dijelimo nagrade, ono, diploma dobil sam, i šaka blata. Čovjek je nagrada lovil. Evo sad samo kratko Dado da nam veli kako je vrijeme danas subotu. sunčano je bilo i toplo. Vjetar Ne puše. Vetar, evo, Rome je gore, puše, vetar se puše. Ne puše. Mi smo sutra... Čurka je mala. Mi smo sutra u punom programu, ne, u punoj formaciji. Dolazimo svi, koliko nas ima? 6. I čovjek iza kamere, Rome, on isto dolazi. Prvi kameru, sada ga snima, evo ga, tu je. I komarci budu tu. I komarci bude, evo, već sad su tu, evo, puno ima. Uglavnom danas prvi dan trećeg modelarskog mitinga u Prelogu, organizatora nam nema, budemo ga našli. Budemo našli organizatora, Pije ta pivo. Organizator! Jedan od organizatora ovoga mitinga ne jezika kazati, nego molim ljudima reći kako se bude sve događalo. 2 dana sutra budemo pojeli 80 litara graha. Ako nije 90. Ako bomo morali zbog njega 90 kuhati, bomo kuhali 90, bez brige. Mislim, to je važniji dio, a manje važan dio je, tu budu drugovi kolege s Čakovica RC Flyinga. Oni budu došli tu neke prezentirati oranje po pisti. Oranje i kopanje. Navodno Jan Romeo, moj susjed tam s Domašnica, ne znam ako ga poznate, bili na televiziji inače. Navodno on je do sad državni rekorder, odjedanput je letio 2 modela, ali sutra najavljuje 3. Rekord i auto! To vam je taj. Evo još jedan od organizatora, Marijan. Još jedan od organizatora. On vam inače ima Esbaha ovoga kombiju, ali nažalost nema krila. On bude pokušao letjeti bez krila. Da vidimo kako bude i to. Pod poziv sutra. Lijepo vas sve pozivam sutra, bit će ića pića veselja. Ako treba kaj potrti, ja sam tu, sunce smo zvedrili i danes, makar se... Pa bilo je sunčano. Pa je bilo. Onda. Zborili smo se s meteorolozima, njihovima bla bla, evo, ipak smo mi bili u pravu kad smo to organizirali, hvala vam svima kaj ste došli, hvala vam svima kaj budete sutra došli, toliko od mene. Ako vam treba kaj sutra potrti, tu sam, ako vam treba pomoći, pak sam tu, evo.